Volimo objavljivati na Facebooku dosta stvari, ali morate znati da ovih 5 stvari ne bi smjeli da objavljujete. Pa zato ostavite subscribe pa da krenemo sa videom. Pod brojem 1 putovnica ili vozačka dozvola. Ljudi ponekad vole objavljivati da im na nekim životnim poljima ide dobro. Tako mnogi vole objaviti da uskoro idu na ljetovanje ili da su prošli vozački ispit, no nije pametno to dokazivati slikama putovnica ili vozačkih dozvola, jer se samo preko fotografije one mogu duplirati i koristiti u kriminalne svrhe. To naravno neće da uradi vaš komšo, ali hoće sigurno neki profesionalni haker. Pod brojem 2 planovi za odlazak na godišnji odmor. Nisu samo brojevi kodovi rizični. Informiranje svih vaših prijatelja da idete na odmor ili putovanje može imati teške posljedice. Ako ovu informaciju vide neki lopovi, moguće je da se vratite u očišćen stan, da nema kreveta, televizora, komode i sličnih stvari, malih stvarčica. Pod brojem 3 detalji o stanju na bankovnom računu. Iako su običnom lopovu potrebni tačni podaci o vašem bankovnom računu kako bi ga ispraznio bez vašeg znanja, to nije slučaj sa hakerima. Njima će za taj postupak biti dovoljne i osnovne informacije. Zato o bilo čemu vezanom za vaše poslovanje nemojte objavljivati ni riječ, ili će inače neko posuditi vaš novac zauvijek. Pod brojem 4 je kućna adresa. Jako puno ljudi svojevoljno odaje informacije o svojoj kućnoj adresi. To možda nije opasno kao objavljivanje vozačke dozvole, a moglo bi vas koštati neželjenih problema. I pod brojem 5 su informacije o djeci. Ja imam jednog prijatelja koji stalno objavljuje fotografiju o svom djetetu. Objavi fotografiju kako dijete spava i napiše evo spavo. Eto, ja ne kontao da on spava. Osim što je to iritantno gledati kako netko objavljuje 10 fotografija svog djeteta dnevno, to je i opasno. Želite li vi zaista da neko gleda fotografije vašeg djeteta od nepoznatih osoba?